Imaynaya runamasi, kunandia noqanchik kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Maska kusikuywan noqanchik yakuta hina uhyaspa kasanchik Diospaq qillqasqantaqa. Hinamantataq kunandia apóstol Pablo parlawasun maychus nisan espectáculo o espectadores nispa. Imataq espectáculo noqanchispaqri? Tal vez qan plazasman lluqsispa qhawayki imaynatachus runasqa asichispa pintaspa kasanku ichari paykunaqa chayta ruwaspa ninku espectáculo nispa. Hinataq espectadoresqa pichus qhawasanku qhipankumanta, pichus paykunaqa reparasanku imatachus ruwasanku. Chayta nisunman espectadores. Hinataq apóstol Pablo kay kikinta parlaspa kasan kay libro de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9pi. May niwanchik kay hinata. Noqaq yuyayninmantaqa Diosqa noqaykuta apostolesta churawarqayku qhipaman wañuchinapaq churasqa runata hina. Chayrayku kay pacha runasqa asikuspa qhawakuayku angelestapis. Kaypi apóstol Pablo munasqa kuyamasi nisarqa tukuy apostolesta noqaykuta qhipata churawayku ultimusta waqllawarqayku Diosninchik tata churawarqayku kay pachapi espectáculo kanaykupaq imani munan kayta paykuna apanankupaq ñawpaqpipi Diospaq evangeliunta Diospaq mensajenta kay pachapipis munasqa kuyamasi noqanchik manaña tiempocho espectadores qhawadores kanamanta manchayrik noqanchis espectáculo ruwana tiyan Diospaq mensajenta predicaspa chantapis aska personasta salvacionman apana tiyan noqanchik makinchikpi kasan chay invitacionta ruwawanchik kunandia Diosninchik tata imataqan kutichiykiri bendiciones.